Asem Mpe Nipa dasani no na kwatwe ojone ede ema no ho eno ti ne yeso adwumade bi se Asem Mpe Nipa na se nipa na pa ne ho asem a Asem Mpe Nipa adwumade no ye bepa ne pomasibire na ye de amano wa bra ne ho akoka adwamu we ene Sompa Asem Mpe Nipa no de asantema ne Ghana man agye atum na wiasema nyina kiremu a eye asisema po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne ya pa ne pomasibire ne ya de ama kama pa na ne nyina kamfu ano ya pase ya nom asundua bua no ewa santimam tia no so aba pawo sima eduba ko ewa Sompa 93.1 yedi atwaguo ewa Sompa TV ne so eno tika kire obi ewu na wobi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo aba so ane pabne so ena wo mo aba no ene asem chekire nche kase da kire a ye behwehwai ne abobo ho na ene wukuo no so no eye wo brayoko na wo brayoko dwumadie no wo manfo agye atum anya aseketwa efrisi ya kambra bom nsem na afutu sem a ewo mu no ya san ede ama ya hwefo ene yetiefo ene kayadu gas and oven wo brayoko dwumadie no so a wo beduru fie ha anya asem ketwa kra ebrikisi odofo yetumi emano no ena ye freno samampo yedi so ena ye jane so na wo prepe kodwo no ana bisi akafa ntam from Bema no adigade abakade kumasi jom hey Sompa Asem Mpe Nipa no yani denche muruso ya danso mu yan ena ye mo manfo aduane ade anwumre afutu sem ensem de ubate no ha na abate empaninsem ankasa dwumadie the nation sanka waje nadwa sa ena womono asamwa kokote ono so atnase na producers aye no mo adi dwuma ewa Asem Mpe Nipa dwumadie so eye kwanta bisa Isaac enkwaya wo sana nwuro pemfo kura no obatan nom kwan sa ade ma se den eye asem o enkwaya brant ni si horo me se obata kura nom kwan sa o kwakwa chi Fletcher omo kajagum ena yanya bi ede ebesemu anwumre enya asem ketwa kura na wo master control room hoso so a Azuka ene Kevin wa mwata wuruma ena ye ko social media applications ne so ya wa na ka kire obi ono so aba abewura dem ha obebo Asem Mpe Nipa chidom ne no nansan no ye de adwuma ni bi aka ne ho mere pesem no obete nti ono ankasa de so obekofie de be yire pa ka kire obi obebo ye chidom anya asem ketwa na osika enso ewo MC ho omuso bo adwuma anya asem ketwa kra na uko Sompa TV hoso so a systematic press one safo kantanka sempremu fire den abrante no gosu ni abrante no wosan support wo Sompa nkran wo mu bo adwuma anya asem ketwa abrante Tony anwumire sei waje na adwa Asem Mpe Nipa no o chinchim yen ede yeto TV no so enya asem ketwa kra kofro bofum pa bema asu ketwa me yipabre na asa ya Aboagye fosuo ni ntin fosuo me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so me ne funtum pa katachie no srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa na yakosa yeko yanimten ena yeko the nation sanke bibia boko de who are there but in quite attention madam would you catch ya was saying shani and Indian Kennedy the two will be penisi in and out for them so ye and was here sumo man so man is yes I am sure nipa bi o jimre no say ada jena da bia do hedumadi especially Sia college na ye be kokora so as we kura wo for so yes na omwa mani ma ngoto tipa yaw o tuna say futu sem na na nso ke du be ma ba nso de obi kire e wo bi ka de epe story ni bi eti na ye de akyehye ya bra boni etima ko akoye
Kokoti Asem mo bibia bokode. For sure nya bokokwa ka kire nwa je se urade na. Anokwasem. Ono a kede mponyankopon ye fe no otwen. Otwen ti ma ya no atwen. Ke do ofia brante na koto base ko tra so ba kope. Na de ndi abefa wabre o. Sheshe man wabre papa. Ofo bibia ya okay. So so ho ye. Kama. Na MC afo se kasa na mare mi nwa no obre. Obena ni jemroso. Ni jemroso. Am se o yire. Se ono se wo abede man kwa no wo. O kenteje. Ise wanya kente mi nugo. Okay. Se pani no. Ni kente beba. Ana ketwa ba ni kente beba. Nti wabudu be fine. Empa ya mebo amanu ase ya men koye ho. Awu ma to aso mi no hwa na akoye man kwa. O beto aso. Ono opani sao. Sa. Waka kire o. Na no me kokrom koto tomato. Na e de kente ni begum. Ti se wono aka jo so peso wo man kwa. Ma at last year be na edu to be na badugwan no ebe ma no no be di na de. Ma ona be reject ya. O sa ne ko ye. Badugwan. There be to me reject. Badugwan be ma. Ono be di na de. Na third one ma me menya be ma. Menya and so for so atiati homo kakra. Na ma ne de me view no aka bibi. Ba de be ba na. Ya udi ya semo. Yankwa yanim na yanche ati. Kwaku ama boachewa dodo no afa no ama special. Ama special Swame. Sama mi wo ma presenters didi o. Ama special. Ne ma mi nimpon pa da fom a enya asem keto akora. Agnes George mfu ada fom. Eduoson wotwe ne ma me ne wonyini. Sama mi utwam na ukon na mpise kura o heda ye bode no asonson no. No dia showcase no. Shantu ye den abewuram. Ka che obi anka so no mpa mpise nti. Abrantie bi ye frɛ no kwache ade efe o ka news o kese ben. Ono o ye staff ho. Oh sa. Ei. Na kwamna kese so ye staff. Kwamna. Ei. Ei now hwe ama special. So o we doje o. Na bi mu kwa ye no mo tete wo je wo kwa nti wo so ra. Ai. Wo be ka ni wo wuram. Ai. Na so kwanta bi sa san kwan. O hyehyɛ no hwe a. Kwanta bi sa ho. Na na me ebusa na sembi. Mi hu be mo pe fufu se kwanta bi sa da. Odi fufu sa petu pro di makuno. Ti na ni nwa ba wo fufu no. Na kwaku esu obedi fufu esu oni fufu esu de tie ana tie. De tie ana tie. Sisan ye bi ani. Na ba ma TV kakraka wo kasa Charles mi sister no ton dia no wo. Na chia no. Nyame ne no kura ni no kwanta bi sa so oni obi na tie pa ka be kasa nipa ne ma na aduane ni. O de ne shan kurem na ubu mojaduro gu no ho pe. Ankure. Concussion na ye de ye mojaduro no. So wodi ni kopokufu amakwa na de ne shan kuru ni mu ade otia no. Na ntia sisia na okoja. Enso wontwene na mu o. Tata wonso won na esen no. We san ko eku adwuma. Da bi kwanta bi sa mum ne ho ha. Ne ho ha te set. Ko eku adwuma ni fo nyina esen ke kwa wa. Sisia na odu. Ne ho ha papa. Ngwa esu animi. Kwa ya na ojaye. Kwa no ngwa nyina gu. Na oba ta akra ba no mkwa wi. Kwa de na ekoye. Oba bi na egu kwa hyehyɛ. Enya nwanwa se wo hyehyɛ de ba bia em se na watwi obimpe obimpe na yiri din no kwanta bi sa yiri din no obimpe ofri kokofu wadane nyina de ama no no wadane nyina kokofu no ofri ba kokofu nka wo yina gu yem okay ye ko yanim ten na ye hwe ikoko se chino so ni sisi ye ne ya na ye di obehuru ni ye ko cha wo bo wa ni ti yem ni sisi unko nipa ba kwako eduru ba bi edipa wo nyina na waje wa ho de bi na ade apre o eduru dia dia na ade wo de wo so de kwankwa nyina be hwiri grabra de ya moa koko se chi to de jakopo adamfu bi na no nya oba na no oba ikwa na aka cha oba se awura be so me de me hu sane ntam so wa ma ho nsane ntam me de ba no ano no ya yire ho ma ho de aka me wu me de apre me fa ni na me ma passion bia koko sechi o sini sisi ya na nse nye di obehu ni wo nya akoda sa ya no nam de bia tamtum na ope tamtum ni panifo didi na uyi nam enankum na wuyi
Koko. Hey, Edio. Yes, mo jana kana nsa bronsam. Adam ne na me hu madam for me ni di ko nam say on fa ne number mame. Osisi ni agigu phone so nam say Debbie. E ko no bi painti. Ai. Me ma anye number no. Ko di nkomo ne waka fa. Asem de timi ni pa bi ofia o. Na say so nim de otimi ye. Say number de twa 27 no the amount. Twakutuo. Ache 7 na do. Our friend ko does not exist. Besi we nyame na Ko atua so ne no ka say na me se. kura me yire fi. Koko say chi say na oje number. Wo de bia dibuache ja. Na wo koko. Wache. Elemu dimbomo. Wache magata. Elemu dimbomo. Okay, ene ayo ko ye bedi abra bom enkomo. Wo bra yo ko dwumadie no ku da biada. Ena ye de bra ya hwefo ene ye tiefo. Na ne ke adu gas and oven. Ofia ha ye ne no betwetwe enkomo aso. Ne nkoda aba no ene dodo no atwi pragea eyensa no dwuma na. Eno ye busawu. Na ye musa kura mpose. Enkoda no so omo aka no ensa no dwuma no omo usua. Free education no omo nyina ekonom koba no masa baba bedila no so ewo fie na. Ade adwuma ene ne nkoda yi omo usua na daachi bi omo sa akoma no. Ke adu gas and oven ofia obra yoku dwumadie no yakoni kotie nwom no ye ba ke adu gas and oven ye na no betwetwen komo obra yoku dwumadie so.
Papa Fosu. Ma menchia eye ahwefo ene atifo. Nana Bempa. O Mamponten. Okay. Nana Bempa. O say onu mum de na fidie de wonyi mfiri ha. Okay. Serious de bia ohwemo pa. And a former headmaster KSTS. Okay. Papa Sarebedi akon. Ono so tie fidie ho a. Ono so tie say hweye. Tina de bia mo bia ncha kase nko mo. Abrantie bia ketekete bi ye wo no obo Asem Mpe ho ne ye wo no tete no ti owie school no odwane ba kuma se oba besu adwuma ke edu na de beduru sabre ke na tese school no kobi na wan ko ne dodum sa no kremu mi ko school mi yade bi ko school pa bi ko mi bo degree ahodo bebre na mi degree ne ye GSS. Okay. Yeah, me ko school obo Asem Mpe ho na me ko school 9 months ho na me wie GSS kra ti GSS mu no a me wie ne de me ba kuma asese me mra me sua adwuma enti me degree a me bo ya adwuma suam ti adwuma sua na ma ba be bo degree no I am national service as I am abba me masters and me kura me professional o chese ba sa kwa abenya doctor enti na ye from me doctor K edu engineer. Okay. Yes. Ke yankomo twetwen ke beba ho na wo ka degree ho asemi na atwema adwensi bibi so ke desi ase wo ye lecturer wo ke university wo di GSS certificate no ajira meka sebe me zian ma bom degree abe professor and doctor is there in China ko emeritus. Okay. Eti mba pastor be dia akotwere bra me na me hwe be a Okay, yani ke edu gas and oven na etwetwe enkomo no dofo say ye why bibia ni e dia kire wanwumire ya nyeme na make on na akakum ya gine kwakuo num ke edu gas and oven say ni degree no bo no JHS na ye kan ni degree o keka boso no and we lecturer o ke university enti anya onwanwa kora enti adwumasua na form ke enen kodam adwumasua enkwala no empa adwumasua enkwala na adwumasua na omompe no edi free senior high free education free hoba no ana enkwala no adwumasua tekoye edi entina meka na sa me pacho enye politics na meye mesremo mo a de be duru ba bi a ye kasa no ma dia no ase ba bi no enye politics me pam chow pi esua de free education ba ye no o hwetete ho na sa ebia kayadu nguma nim enkwa na nim bebra ya ne ye ntanse ne adaje bebre ewo sukuu kom yehunu se da bi se bia wofo no yehunu se we de ni tidi bua no we di ase obrede a ne de na kope carpenter mu ana mesi adwuma mu ana se fit adwuma mu ne de na kwa akoto but free education ba ye no akola ni onimade o ni tiewo ni timu yo ni asese omu nyina do makogu school ena edru ba bi nso ne ehunu ne sai ke adu de ne ba ko SS Oforisuo nso ewo se ode ne ba nso ko SS ni bi enso na ke adu ahoɔden ntimi SS no anokwasem enso bo se wo forso se ode ne ba be ko wura SS ho bi afọ de be ko wura SS ho no sabi de odie mpo na ayeden na koye besia bo bebre na ediaba eno nene yakosa amane bebre mu a yede kwa enkola ikura no omukọ wie 3 years no eba hwe no maba be tosom ewo fie enna enkola na ninyi adwumasua ho bebre nso ya wofo oh yes ye papa ene maame nom ene ma nkwala no eninji ewo adwumasua mu de ntia meka ne sa ne say Oforisuo sami me kayadu me wo ma 9 na me di mu ba ko pesei akowura SS na mu miensa ebi do makogu adwumasua bia mu nkonkosua gas oven ye we so nkonkosua ebia fitting ye we so nkonkosua tile ya ye respect ba ko pe dachi doctor
dachi nurse dachi we no ye respect ne sire ye nia ye de begu magazine no lawyer na ebe lawyer nie migration ni na eba no police ni die soldier ni nie edru ba bi kura timi awofo timi de nkwala no bi mu a omuko school timi twampoa medache but ye ni esu adwuma ne ye ni dache mfa ma awofo mnani bi ani ya bi mnani bi anim na ye ni esu adwuma ne mpo no se ye pe bibi mpo e wo fie ne ye ka kire ma me ne papa se dada o se ka ma bisika ai adwuma na wo mu no master o ma chop money me de entete me ha me nanso akwala ba akopɛ na wo school no ye wo fesete hwahwan bititi wewe ye kwa nnuane ahodoɔ ene eye me be package ne de akɔ school hɔ akɔma akwala ba akopɛ no mi a mi te fie no kra sabio mawi akokɔ na ma gye buro nyabre enso ye aduane akɔma mi nua o a wo school na yetimi kum akokɔ ne de akɔ akɔma no wo school mi a mi wo fie na me su adwuma no menu milo ana menya milo anom a gye kwase da ye late ewo mo wo de munye tiri kakra ne enko nanso mi nua na o wo school no ye kwa ne ya to milo ato wei ne osesa milo we enti akwala de be free school ababeto ye a ye wo fie no on for respect ma ye ne a yanko school ni bi no ye nua no mpo so wo ye ketwa so ye panyini ye ne yanko school ni bi nti omuyen sabi ye nua no mkra na o makɔ school no esase no omo ba mo didi kro mo huru nkukom bebre didi omo huru nkukom because of access obli si adwuma ye fo no oba wo mpra se akola ne beba ono oba kreni dabi bebre ba omo mpra omo nkreni because of say oko school kwatena buku hu ne suade me de mi suade sa enti akola no mi su mi nua ma hu say mi nua ne se na oba bo de mi kosua adwuma me kwa kosua me su me madwe say be ko school ni bi me su me madwe say mama dada samude kwabena kodia na te say no ye dia ene ye me nso say be ko school ni bi sama fama ko school ni bi dia ene na adwuma sua me nsua enti awofo no na amma saa ne ma nyina ekoso se onim me won kwala more than 20 ewo adwuma mu ye obi ode ne baba 2 years won si hoda 3 years obi nsi hoda 4 years obi nsi hoda obi awofo nsi hoda wajana bo so yes wajana de abo master no so but ye hwe school 3 months bia binim say 3 months is 2 weeks so ye kokohwe omo I'm say first Sunday of every month. Yes, I was here ko ne kokohwe nkwala no enti ane die bia ne adwuma suam emfa ma ye ne a ye kwakosu adwuma eno ne ye ne a enkwala na nenye e wadwuma suam ana ye wurom nso kokakra enkwala na nenye adwuma suam this time no e ye masters fo ne binom. Okay. Yes. Aya mu amu kire adwuma no. Ye kire nkwala na adwuma no. Kwan be so. Bebre ewo mu bebre. Enkwala na ye no mu ye adwuma no sabi omunya nkwala. Muntie, sa wo ye master atie. Sa wo no obi ye adwuma, wanyini sene no. Nanso adwuma na wo ye no, oboa wo a wo ye master no. Enti enbu ni se oya wo ye mu ba ketwa se de oyi sika koto biscuit ketwa bi edita oba ensam never. Akwala no obedi di anopa, obedi di awia anwumuro obedi di. Enti sa wo a wo ye master no, se ono ye adwuma hwe se odi bed kakra be ka wo de ho. Okay. Na watimi akonto akwala na ha akwala ni ye. Na watimi ya adwuma de ama wo. Masters for bebre okwaje contract ba no de abank amankwala sa monye no watu ne kapu a sabi no ane manam ne de ne sa ono de obeba na nkwala na ya adwuma no de ode ma nkwala na ya adwuma no mpo aduru anwumre mpo obeba mo bibi kakra sa monye na mo fanko fie ne ayaden ayasam sika ni nyina kura no ana sabi ode na mo maaso nanso wonim se o hwe nkwala ye atimi atiti wo mo edi ebia de ohia se utwa ne ka monthly waboa no de o ma ne daily waboa no even a dan mpo no wasimpo ana wo fon se dabi akwala no bebi o free ba ne kwawa ma min si dan bi na me mfa nkwala no bi kura en ha de ma ha kakra me kam to se de bia no nkwala na neje e wo saa na emanim dan so nam se nkwala ne kwa omo ba fie
ensa pan medwuma no nyoma kono nene 7 me kwa adwuma akoye adwuma na me bre mesi makoso awu ya ma ba master jimi mi si musika wa jimi mi husika o mesi ni bi ne master kwa adwuma am yetua mesi master ne kam wa je akwala ne husika sa aka ne de nwa kodi boda ni bi age Tyler di bi age sika no akwala no nete ho osesa mota obobo yiso osesa taase frosoro POP hwankwala amu ye POP se do mu si bre na die so nani na akwala yi na musa na wo ma ne bibia onya nkotena fie obegya no akotena fie enti masters no yesre mumma nkwala ne ninka adwuma mumma nkwala ne ninka adwuma mu wosika semu a onni ho kura omeya adwuma edi ama somdua Kayan kane no na enkoda bi wo ho a onu atimu se ne ti ennim wa no otimi ka se dada me de mintumi to aso fa me kosua adwuma ene bi wo ho sa ebi to mia mete hai mia mete hai be ka kire bi nuanom se da bi se metena kura ya se ama nkra ma miensa ne na edi machi akwafuo mu no da che emmoa menti mu fa me kono konkosua adwuma enne suku ninti ebi ni ho enne yes suku ninti efiri say oza medi ka me ka asem bi say ke yadu de ne ba ko ofoso nso pese ode ne ba ko bi efie na yetim no ye hwe ye ho efie na yetim no anka ye nyina obi akrai no obaaye nanso meme hwe obi a otifie ho now until Obakrupe into 1 month for now go school. Obakrupe. Je me man 9 nyina me tuzo mako go school. Enti obaba akope. O tie obi o eye abrabo. Nanso o tie obi. E bia na nsa weyi enye pe. A wontimi mfa obaba akope no nko school. A obetimi di na wuru adwuma suam. Nanso ohwe obi. Wa mfana nkwa ye beka se. It was so force no de akola aneko. Eno ne ene eno ene na ye ne na mu ya ye ntimi nkonko ye ne mu yi enso nkankwala ne bi ho no ahunu se osore daachi bi ohwe ne nkwala brema oba na ohwe a otimi keka ne ma bi si ani enwu se ade we me yense etimi ye wei ene yesemi wuradwuma we mu a ebetimi aboa me daachi nanso ene ene. Okay, yanike edu gas and oven ena etwetwe komo ewo obra eyoko dwumadi so na asem tripo ayede ato ya prono so ene se aso ene nkoda aban omumpe adwumasua eno ena ke edu gas and oven wabie so se efadodo no a efiri awofo no dodo no a so efiri amasterfo no sanse omu enhwe enkoda no eyie Kenti akokoba ne sa ede na sa awofo ene masterfo yi eyo awofo no ma menka bibi kakra enkyira awofo no wo ha ewo yeni a omode ye koto adwumasuam yeni e wo adwumasuam no ene se yeni nyihu ye pepa ye pe nenso eya omo nhye yenkunan ye se bibi di mora okay omumbu sie kakra ma yeni je pa enye bibia na master ne betima ye e de ama kwala na wo ba adwuma no ene ne ma sesa kakra ma ye master se ma ne binum etimi ma enkwala ne bi chop money kakra aka first no na master se ma ne ma enkwala ne chop money kura wa adwuma e ma no titiriw but ene emema no yes ano ma ne binum sua kakra a omutimi mu enkwala no kakra contract bi ba emema no so ene omutimi ma nanso ya na akoye ketewese etimesre masters na ntimi muwa na awofo no so ntimi muwa nkwala na omunso kokko wura adwuma nimu omunso ntimi muwa akola bi okro na ohia tools yede na kwakoto adwum oni tools also akola ne de edi ni master chiko na oduru ba bia ne master na gya adwuma na ma na akola ne ni bi tools no so ne boa yesai tools bi okro aye kakra bi nanso awofo no be gya isa tools na kwakotwa yituma okwako fra yituma eno otete enema bi wo awofo ne mmoa ne yenyan se ye bibia akoya fanhye sa kwala no
so otimi kokko nanim na daache onya baabi gina entuma a wutwa ne saa bre ni ade nyina no ebebu so me de bia me kasa me maame adwa masa batampa na womi no futabra ba masa nyina no ma no eno de ye se eno tiase na anka ntoma bɛn na mentimi ntɔma ne sɛ wɔmfamfi anokwasɛm anka empa bɛn na mentimi ntɔma ne sɛ wɔnna so anka metima ya die bi opasa menyɛ mfama no enti enne me ka kyerɛ awofo sɛ o bra o ba bi ho sɛ ɔnsu adwuma o bra o ba bi ho sɛ mede ne koto adwuma metɔ me ho niema sɛdeɛ mode nkwala ne koto school mu a motɔ mo yi nyinaa de hwɛ nkwala no wɔ school mu a ɔmo wie school na kora na akɔ bibia hɔ na ɛna mode hwɛ yɛ ne yesu adwuma na yɛ nso yɛ bɛyɛ te sɛ obi efiri sɛ mpanyine sɛ oso bɔde a sumukwadu ɛpɛbrɛ bɛba obɛhu no mienu so mfasoɔ ɛso mfasoɔ no adwuma sua so ɛwɔ mfasoɔ adwuma sua sɛ woyire ho sua na wo sua ne yie na nyankropɔn hu no bra wa brɛ no ɛso no wɔde ne nsa to adwuma no so a baabi a wode adwuma bɛduru no wa bɛka sɛ agya me sɛ duru baabi bɛka kyerɛ sɛ ka me kɔ school anka ma ha me ho oh ka wotimi ka asɛm wo amaka edebi ameka me sɛ anka me kɔ school a anka me ha me ho efiri sɛ anka me nduru baabi a maduri anka baabi a me adwuma sua de mawura no enya school na de me bɛkɔ akɔ wura ho baabi ansa no dwuma ekura me de mawura no me kɔ school anka me ntimi me nkɔ wura ho enti me debi am ya proud of sɛ me sua adwuma me sua ansa no dwuma enti me sra wo a wo hwɛ me wo yɛ babunu na wo hwɛ me na wo tie me a me sra wo anidie mu etufo ono maame na te hɔ ono papa na te hɔ na wo tie adwuma de ya me pa kyɛw pii fa afe emfie mienu emfie miensa si wani so na pɛ adwuma baako pɛ sɛ wo pɛ sɛ wo sua wo bɛhu de Nyankopɔn bɛyɛ me de me nua na wo bɛkɔ UDS Dr. Kofiadu and my doctor. Me de no that time no obeko UDS na me sumba be sua adwuma. Na me ka kire me ho say eja boa me. Na me sumi sua adwuma. Edi 4 years na de manimo, 3 years na de manimo. Me ni me nua no ono onko school nua na me suma pon me ho. Onim. Nyankropon sanche ne oyeye ne say. Ebra me pon me ho no. Na me ni nua no so awie school. Edi me ni nyina na tra da ba akum. Epo me ho say me master ana no so ewie no school say ono so start adwuma but enne Nyankopɔn adom adwuma me sua no school okoye no okɔ nanim me so me komenim ewa abrabo ntimi pa chaw se onuanom ya mienu onuanom ya miensa ne ye de wonko akosua adwuma emane haw okay never emane haw say ye na me de menuanom ko school ana ye de me kɔ akosua adwuma menu gentleman shoes e kan se mi kire obo ase Safari Gardens o se kwabena adwuma na akwa kosua no e mane ha onua na wo kosko no be mane na ansa na wawie wapon ho yes o kan ni pray nya pray mfa me hu adwuma mane me nua na o yudi etamale na me ni di ko se o se ha ke da biska bia o de ba hende e boa me o di adwuma sua de se awofo ni time hye enkwala ni nkunan na masters for no so ahye enkwala ni nkunan ewa adwuma sua mu a ya ni beje enkwala no so mame mu amo so kakra bi abrabo ene yebo akwala tie o ya babuna tie abrabo ene yebo enum bi eye me de o se obra tama na me yebo fra no na me maame ni me papa tie asentu no mu toma mi di anokwasem yes that time me ni je afa me dru be me me pesa me ye panyini ntam na ka mia me di me ho so but no onum se panyini ye wo ho no se wodi wo ho so a wo na wo ho akonhoma ye obi mo konhoma ma enti achi ye obi ye panyini no se se ne ntoma me di ne na mfiri me bottom but ene efiri me bottom na paniyo aye ya yes panyini ye eden na wonim oye babunu kra na oye bema na wansu adwuma nko school wa omobo free say oye bema wo betua lad betua water betua daka tua school fees
ahwo yere ahwo ma me pa cho saa de no ye ntutu no fo eye adwuma any school eti wa nyansa na adwuma nko school ampe bibi anya omobo eti mabunu no nchi omo hunkran na omunya akasesem na omunya nika omo de atoto omoto na omunya man beti kurakura wo omo no na omo nyire omo so omo betimi ade omo nsa no ye bibi enne akwantuo mpo ba na ye di obi tukwa timi busa se wo wansa no dwuma bai anokwase yes ye busa se wo wansa no dwuma bai enne me ko India ba ko India mienu na India na me ko no de toso no manager ne kacha me say there be wo ye ma onko Ghana ai omo so mo ma me ma Ghana o ye adwuma kakra wo ho omo se there be adwuma we kura wo no ye ma o ma Ghana na me kacha me say me kura edom ko aduasa ende se me betina ha omo so bejija ene ma be bai enti nsano dwuma de ebetimi de wawura ba bia yanyere ho ne yanyere ho nsu adwuma no okay yes Kevin eden nsano dwuma de some mesi ade bia wo ye bia ene na mi ni kura na mi nimu se omo de nade agu dan no wo so no se omo wesikasa omo chechere no omo chechere no hwe omo de gu wo so na omo de light famu na acho okay yes. Bande you know omo nso omo to task omo to Tyler omo to task na omo wo ska brutal omo adwuma so ya gentle ya gentle onim omo kura de omo nto hweo wa na wo to task na wasa to cement no ono de tape abesusu no charge o ngomo ade bi hama bi de bobo so ne hama tietia no kakaka owi a oroko omo mo ye POP sika ene omo di mama nka sembi o de hwebro no a otete so ne ewe school fo a omo wie school a omo sisi dan e de omo sisi dudu na nya school fo de o eyensa na dwuma fo dan ana omo de ama school fo titim ensano dwuma fo dan na wo sa manta bebre brono bebre ana omo de ama ahan e de ama government workers etim omo mo yensa na dwuma mo si da mo mre o but ye yakọ school ye si da ye bre pa yes adintia wa wusu ya dwuma ne wa ko school ntimi ne enyepe sikase mu ye aduane ye pe ne yedi ye ne esu adwuma du aduane ye pe ne yedi woni maduane bia so di aduane ye ne ye pe ne yetodi me say government worker sa wo opeka loan ana obekọ akọje ansa no watoka ope but ye ne esu adwuma kan sika we ne atoka ke wo na wo kan we anasem nsano dwuma fo nyina nsano dwuma fo de oye nsano dwuma no oye ni ye Nyankopɔn akira no omo besi antoka eya meme na me se ye ne ye nsano dwuma a oye ye ni ye a onya contract ye no omo besi antoka ba government worker bebo besi an ye de atete no 5 years 6 years a bit 10 years no odaka ba nsano dwuma ni pa no a oyensa ne dwuma no omo besi antoka okay yani kredu gas and oven na twetwe nkomo wo brayo ko dwumadie so na wo hwese de ke edi nkomo no a wa mansa no dwuma ne makono ni wo se yakono ensa no dwuma de e wo se obi awura ensa no dwuma na ensa no dwuma mu ode a ensa no dwuma mi ma ya dwuma wie mi de mi pa na mi charge o wa confita mama ya de eyato ho ama ya wo se yes government say utu tie back a government say 20 cedis wa ka bi da utu tie ne wi a wo se 80 cedis eni Ghana yim timodiam pe na mo de pe na yedi Tyler ba no osusu a ono tape no de ba beto eda government wono otwe tape mu kwa ha no ye ne say no aboka kaka o se me to wi a e free ha ko si ha bejo 100 million na ke wonim nya se free ha be o me am square meter square meter ties for no enti wa o dey say month e tua o ka 15 million na 20 million na 100 million no how many months na odinya e asem
Obosome enuma katua ana ode be 1 week abedeko 1 week kura se do say 1 week na ode ye adwuma no enti sanu dwuma de no kura mu me kanfo di mo bia wotemenka say yire ho say obesu asare dwuma me de mani abu 5 to 10 years omo yire omo ho suansa no dwuma no omo be ye billionaires e Ghana Kia do your face. Yes, me say 5 to 10 years a day yanim. The oyire no ho suansa no dwuma. Na wo sua ni yie no me ba cho buntie ni yie pa. Enye obi a wo suansa no dwuma ko na betima de yie. De wo sua ni yie. No ode ye adwuma no. Man ani ko ho no. Me say 5 to 10 years. On be ye billionaires. Every say enkwala na e ba no dodo na mpadwuma sua. Na onim de o call school no obesi dan ya. Ontimi nya bibia one den ho tie me abako school no me ye teacher ni ana me ye nurse me akọ nurse ana me ye doctor ye dan se ya doctor ensanim muntie me keka ne ma bi a kira mo me keka ne ma bi wo dan mo ho edan na usi no a kira se doctor ensani danim there be yes efrase ekoka soro doctor ensanim nurse ni nso ensanim posi ni ensanim de ntia me kan sa ne se Posi ni ntimi matotas. Eyansa dwuma ni. Promba onye posi ni. Onye doctor. Promba beba ho. Latrician onye posi ni. Onye doctor. Latrician beba ho. Enti adniema meki kanyina omo mako school. Aye police immigration wa ni ade nyina no. Ye ni nsa dwuma fo na yanko school no. Ye ne ebe ye obadwuma dwo musikadi. Yeni ndiye baba jo musikadi enti sare djuma foi monsore waka 10 years wo be ye billionaires enti omojo ma ba ka tuane kakra ne ba ne asa adhwe ne de ko okay clear do gas and over and net wama ensanu djuma aya kono papa esan se we gas and ovin we clear do nsanu no bia ya se won sa no nwuma no ebi Africa ha no ebi ne nam Africa countries na say US for so agwa tu yakopardom ene ya dwuma ne ko Spain eko UK eko US Africa de Togo Benin Cote d'Ivoire Nigeria ye nwuma ne bi ko ana Ghana de menim kura ye dwuma ne bi ngura ho ba bia enyuma na ko ba bia na onim adije sem ne say asantima mu ha ye wo no secondary school bia ni ho akaya do gas oven eni ho kaya do gas cook eni ho twoba atwe ho ahia asantima mu ha no kura ha no ho kaya do product ho hotel wo eya Kumasi ha no kura is that open ba bia kaya do product so oven yo so cook oni ade o kaya do na onim dia me suan sanu djuma amani age powers aseso kese de se okokro bia sante kokofie kro bia anana na mahema mo no aduane no nana piao nana masore ene manhia uwura hosia me kokese wo ho ayede no aduane na oni mensa no adwuma nti ana his majesty opemso na ase tutu na onkwaso piao osimeba brabe so mensa na chiame o ya dwuma so wo asantima mu no mate odin me pese mani san hu me pa cho hwana go school ya to nsa friend say o mra na ehunu ye hwa o pa wile gonda na ye mfrew ba me mensa no adwuma no ya frɛ wo manhia matima kochia opemso na chese nsa no dwuma ye ka bra na me hwa nsa no adwuma me nsa no adwuma si ho sei na opemso agina ho okɔ ho ranso sei ana na opemso okɔ ho ranso sei ni enhira no puba ade wewu na oye no Ghana ha na me se papa mba chawan o se wow mo chance no dwuma o chance no dwuma na nsa no dwuma de mba wura ba bi enya yize okay then what your futuo no afam na afutuo no ebi koma awofo no se omonhwe na mo krokro wo mma na amasetafoɔ so a enkoda besua adwuma ɛwɔ mo hɔ no eduru ba bi a momma sika kakra enko mo botom se de ebeya ebehwe onkurane ama wo mo ani agye wo mo ani aso
na ayi omo de so mo ebetumi asua adwuma na daati ankwa ama bi no obra antumi ankoye okon amfa ama wo ena etwetwe enkomo ewo bra yokun dwumadie so yakon homa no so 05513131 05513131 0548 na 31 0548 na 31 hello hello Maju so burukata chie baby afrefre udin asafumula Peter. No okay yenti o. The pastor the piano na e kaja se no na ke. Wato nka. Ai na dia odia brand e pa pastor wata to ma me kwa na me ni tra da ke. O tie ni na ku tie ni kwa iglesia. E di tie ndu. Piano ni de na dia to pastor. Ukana onye gapadia maoba. Iti apati anuma yeti na mungi yeti kwa onye agire nkoso. Ibe tina pema tieguma ya kwa mbura. Ete school dem. Una ne kwa ngo ko bere ko tenye ya unye gimage. Iti mungi yeni mwenye tieguma. Deba buae. Deda kia dmekia pa. No ke kia duama dwumasua aya akono ene enwumre nya asem ketwa. Hello. Era mase era teno abodi. Yo kano school ichile para ogene ya nuna dimension de Asem Mpe na okano Asem Mpe ana okano dimension eyepa dimension ntise ko school kwa na to when all the time everything the dimension kan na mpase dimension to be to do we are there wanga sa ano ewa obetuma ko sa be no tina nishira ni mochi ignition awode mai tina yeyemo nishira obidia ndamase Okay boatin owusu Yaw Steven ochira de ewo Aguna Technical Secondary owie suku akirei na wosai esua adepam ewo Asantemampon mechia na nwumere papa hello baby afrefre udin sama brema UGC no ke yeti o ya mechia ke adupa na aso ka na nyina no di ho ka sepa ma na mushajuma asa tene pale de makara tene ke aduka po di makara na sesi ta ka ro fa na ka le de ya no na no se ya de na asa ro ina sheshe bi da ma sesi na mo ya me jima shajuma na ti ya do asa ma ka no ya mi sha no okay Hello. Baby afrefre udin. Pato, good evening. Ma me majo so eburu baby afrefre. Pato me kasa free kwachi. Yeti o. E pato ne fa fa kan die. Papa na nyame won shika no fa o tu ya for fa me ni age fa. Na se fa na won shika no. No okay. Hello, ya pato good evening. Majo so papa baby afrefre udin. Oh, we dey kasa free anytime this type no soko. Then what's my Okay. Masma mo kano je mas ende di papa na kasa ho no. E na ka mo via ka di ma. Isso na dia juma ya kasa mi ya ka me sa pues e kano wan mo yi. Na ni ke ko galantia si. Aku ekoto nsi ma ni ba ko isu mo ho no ewu. Oh. Start. Ene mama ka sempa basida na se waya die. Ese na ka de bia e bon da ro ewo TV so a ni di pa sa ka galanti na po egu ko no mo ko Sompa FM na su ka da pa na se pa de bia so to mo se mo so di de ma se pa No okay. Hello. Baby afrefre udin katachi. The family Shadrach make a free go for India. Yeti o Shadrach. Okay, this will be teaching by profession, but my friends here at Juma can one.
Okay. Na me mission pabuan yes sleeped yi care bi do nim kantona me boss me kantona fantastic they say mission pabuan ne kan ho a kese me ame ha boso me nyanyi ba ye me nya wo dwumasie ni no me de compare the aban de ma me out to so mu pa enti dwumasie de kantona so fantastic. Okay, na just say dwumasua and na from or the aban de no compare dwumasua no a dwumasua no e wo soro yie pa. Hello. Hello, it's Oso. Yeah. Oso Pizarro near me go to Kinkers. Mateo nka dada. Then Pamitiao na Matia no fakir du. Ane tiu ni na nyakopo nshamo na ofakir du ne washe nkrane. Ene a ye wonsa no dwuma mo no. Na Oso na o ka asem se ensa no dwuma usua ni ya. Na metum nkyere se usua ni ye nso no. Na wasa do dwuma na wo ye. Sanse se dwuma wo sua no se wa na dwuma na na so fa sa. Chance and offer so go ya jumani di na tare krepia na ofele nipa beka se wo ya jumani ana na tare nanso so vosu ade ma obibi die na ma usika to ho na vosu ye obibi die afa ni yese tiwo adwumayim ana nsan adwumam nanso vosu ye na no ofaka du kafe kenke ko school atemu binka bia ya ko bi so no no kwasem chance vosu sa wo hwe nsan adwuma se wo ye ni ye na kakra wo benya ne ade ade betu baabi no se ebi obi ya ba ya dwuma baabi no bosome ye de na katua ne bombum beto a eno na wo bedi tia fi mu akofo se bosome be san so na emum nsan dwuma se wo ye ni ye na wo do dwuma a dwuma ba ko pa be na wotwe no ebetimi ateti nipa na katua ne bia mo wo miensa na miemu entimi fa kwenye so che maburu kura ne se woni fi ne katua so kosua dwuma enye asotwe abrabon kan komu na wo fo pese wo ko wanim na ewie abrabon na wo bole ewie wo yie ne si wo yie ama wo so be ni potitiru na nsa no dwuma e fa so ma wo titiru ne ani ntira wo ba bia wo tie se kura wo mu se ba bia wo bia no empanyufo be ben ona wo be hu be. Okay, hello. Hello. Yeah. Oh, thank you. So very boarding. So very boarding too. So that's all the manager I day. Papa, yes, I'm sure. Sir, what can you mean? Now, about the change, ma, one point for me, 1 point for you, I don't think I'm with you. Sompa FM. I'm the Papa, and then school, and then I did. Just school target and the mere made. I'm very clear. What we now want to do? What the yes, I didn't know. We're very easy. Papa, I know the someone that the case is you want I could get them Papa, whatever my okay. Kwa just space say just what brand gas no be ni bi. No fan to 20 board dey na ba yire. Kwa na zo no na do na ze mi ya no. Okay, you for one call pet na sorry so. Hello. You free with the last caller. I said the offense of what? Penny Payetio. Nam so ke no can you listen masters then yes no mo papa 1990 pada papa ko je ma o kuma te o ko je o speaker ada ko wa pa di ma cha ya ka no te ma na ni te mo den ya ka no ape na te ma to ka je so ka je ba ni ya le be wuda chief no yi boto ska ade ma madam no ba no amana mi an ka mo so no ma nyina no ta ba bi yes the masters no because what people of check ma kura phone no mo mpiri wa masters mo ma ade boa mo the master mo gba ka ka madam go dey change ma no ya me ko anya ni chief na boa na ko wo to adwuma mo the master ka che o ka ta ma vi ni ye be juda o be ska na ko to no wa na ba ko ni chief ni boa no okay, ahani ade ofre no ebesi ewo brayo ko dwumadi so yedi abrabo ho komo edawuku ade bia na ama enipa ani aba ne ho eso
Brayo kon se abrabo eye bona ke ye beko ofoso me dampenifo ase se mama kwanya na me so maba be kasa kakra nti ensi wunyina mo so po omono asamwa sine so na ehira nka mo pa me kwede na okode ajewa me baba no me baba amanfo beke kan sembi so emfa Dr. Derek Asante lawyer okay lawyer Derek Asante o mo tajuma de wo hwe pa bia no bi pese one me kasa o pese one me kasa bia futu bi me ne bankasa na me nhye ne nkura na ontimi nsu adwuma ene ade bi nso obi pe gas oven ni bia to ne pano ne bibia sa school restaurant na hotel the patron frame ni yeni nkomo 0243 36 58 73 0243 36 58 73 frame ya me no bedi nkomo kuma se de so am run about me bia papa no ma post for ne ma me no ma post for no wono okay nchemu ho na ke do gas oben me wo so ke enche Asem Mpe Nipa ye beko female prisons ye koye adoye pa me ba bia ma dada okay maybe de bia ma ti da e be brokrata be brokrata me hia krata ye fi anu be kan chiro me de me ne mo ana e ya adwuma e ti abra no so a me papa Mr. Sedibedi akon former headmaster amane KSCS na no di no mebo na mane na bempa ma ponten ehine na bempa ono so na medi aturo so foso ene omono kwako ya do ye kakra wo ha nti omomfo omo de mra nti kwako mato yam ye kwanu manu makromu a enyi premu ko okay enoti no da October bosume ekona wie ya ye beko female prisons ye koma ema wo mu edwo na duafie sanitary pad na wo mu de asiesie wo na ya ma wo mu panties de akata wo mu adagya so eno ni dwumadi a Asem Mpe Nipa yafa de ato ya apron so na yebedi ho adwuma se sika fam na opeso de boa sa adwumadi wi a momu number no yebegi afri mpanifo ho na yede aba abetumanim yede nkrata ma mpanifo se wo mu de approve na beba na den a approve no ebetumi abanti October ne bosome na ekọ na wi ya yekọ female prisons na yakosra yenwa ma omo ewo eneduafie yakọ computer so dwedie emrasisi ade oba no wanya atnase Pacho we stranger in Jerusalem na so we stranger in Jerusalem and wonnim say Ghana ha the oye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher and your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem I'm not surprised if you say obiani who obeka kire me say e ba sciatica de wa bi wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obeyi 21st clinic efrim 21st clinic eni madwuma eti se wo bimpo pesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo ko 21st clinic sciatica yare no mame nti mu fi se bia wate din no edi na ye wo de nanso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne din no ede ba yare no eye wo a enye de te ase sa sciatica wotia na anu mame bi se sciatica no akosi agwo Aboagye ka ho asem no me pese me de to me ba Beba se me de me bato if se din na de no se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo a na mo aye mobo yare eye wo a na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo a wonante kakra bia na wachia yare eye wo a wontimi ne hukum na wontimi ne wo yire enna yare eye wo a wonam ho na wo so usisi yare ye wode bia na woto ase tutu yare ye wode bia na wosemu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wogire hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na ebi ni mountain so
This is 21st clinic no. 21st clinic. 21st clinic is sciatica no. Wokwa abontin e wunya bi. Wona mo nkwanche no bi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa. Bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntase na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne ehu de no. Ebi a wo de no hu. Wonti na efa wo sisi achi. Na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st na ti ase fa 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minimini ameka sa yare na fi wo sisi achi fa wo to ase na afa wo sem na afa wo nantu na abesi wo na ase na ekawo na echu na eya wo je amo ye mobo ama se wo da wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababaawa wadane abrewa sese aka won kokora nanka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sa papa aye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo nipadua bebo ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me sirem no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye me de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM Accra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimu se entini bi etwen wo na se etwen wo sirem ene wo nanto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mu nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher aye 21st clinic na 21st clinic na aye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene wo sa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene wo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya tre ye ntaba mu ya tre te se akukọ bati obuto nukosia so akukọ batan a obuto nukosia so ye pese ye ben o etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya na da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tanton Hill runabout e won ye wo se wo fi Achimota Mall e na eba a se wo furo soro akọ Tanton Hill no won sani fa so hono a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amansama na eba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo won sabonkum so ana mo so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no ana se Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo Kumase e ha overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no e dan na wo mu no san dan no a na 21st clinic nso a wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu na techiman JN Bank dandada no ye kuram na nkranza ye Ben Children's Park mu so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradifue afie kuma number 9 taxi station enu si ye ginam brekum goso oboase eti abaye simple amount eno so be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa roimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yankoi 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa adwuma pa 21st clinic sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a down complain with sisini kokua epe ajiwakade and you jack a sepan and ne could brew a yama money mema a yoku ni sisilia redroke sepa Edusa herbal mixture
any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mama Gina Brani. Na me. Na Edusa ya wasese me bra mo buye. Sudi, me be come mama adwamo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki ya Edusa pray. Obie timinumbi. Aje sa penfo. Kona woman kwada no fo. Any de onye mfie dumi. FDA aje adwade nkratoyi atom. Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa. Why wouldn't he be late? Obey him later. Of course. Star 712 hash, star 712 hash. You go be the luckiest. Go be from Georgia, be luckiest. From not the block, she be luckiest. Yeah, you go be luckiest. Nobody know why you're luckiest. Everybody go be the luckiest. That's Kwame. Send your God the apple boom. If you put it toy, so would the coming of the son of man be. Is that his car? Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompts and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Ya branu ntino ya bobon taw ni akoye baby ma me mo akwaba say na kasa wo fie udin de say abiga de abigo poku firi he na baye wakosam ne sen awode abeda Sompa Asem Mpe Nipa say yen ene betumi aboa wo asem ne say meye mobile money ewo bo na be 2 months ni obi eba na ma be customer or send no waja ne sika ho na me send ma number no me send ma nzantie ho ano ka chere me say ne se ma block enti me send scam number hey o se ne se ma block one no fiti ase send ma me na me so me nyen ma no edi say be 2 months ni na unim no minim so oba hoba minim no unim baby otie ya me se wa anya di o wo ye hoho a wo twem wo kwa ne ho se wo firi ofen so na eba se wo firi akoma dan na eba se wo firi afrantwe na bese ne fa ho unim no ye frɛ no sei Abbas de eno ani Abbas no ti Abbas ma me ye di kopen baabi a ye be de hu no Abbas nko a uko suku duru sei ewo he Adventist senior mame wa ye ngoda asem o ken kan obi wie san 7 form 4 no timi ye adwuma kese wo mama nene no bibi na akoye bibie unim ni fie se wo frɛ na wo fa se sika sign waje afiri ho a eso betua wo ka 220 Sompa FM na de sika sign ko na no de beto wo ho ma wo gi ni diza mi name so ye nipa boni ni sa na sika no skum de me send man me send for 2000 ba ko na 2000 ne ye mienu ni mienu ko kabom na ye 4000 enti adame wo ho anwumre na obae na me se onfa me sika ne ma me na me kokoye akonta ma adwumawura me kan ye na na otena ase na so yo wate oto sa oto yo wo me nchen so carbon enti wa amba adwuma na ho twene nyina no amba adwuma enti me to sa na o se ma me sika na me se sika bai na wo waji sika wo ma fa ma me ade na wo pese wo sa abaji sika ni bi na chese de waji nyina achie no oji akomya tena ho no ko sa agibiem wa brad oji ye ontua ye e na asa de pini so fa ma no
na me so oma me scan na me kokko ya akonta ama adwuma wi a obeba na me ya tie sompa no nti ma de ne me bie da honum obi be to ade na okọ ya me bie da honum enche bia na me ba be pon no tam scan na se ne wa wi a ai one send am fa ofon so na e ma no but we do fa free receive nim wo fa e hu ye and wo de call ye waka so popen kan no kore de ko agro we no aye kotoma me fa abanwo wani agro due na peso ni medi na nwumere waka so popen na de na unya trust man no sa so didn't see ka ba ma me send the man no send wo de ba wo de abefa sika kase ko todo me be 1,500 why we there be catch them so for the picture and to so what the picture na ma wo mo no matter ni pa wo ye for picture and to so every say me send sika de amanwa e wo say for phone so na se me tani aba na wo for sika receive no dia na tire wo say wo kromfo producer one for picture we anto so me no tembe basa what ma say mame ye temiye dia we say na ode ma wa nwumere no wan fa ma ho e na ubi e receive no to ho sika dem ode ye adwuma no e no asa afa ko na ya fa no so aye ka won so say han sika no wo me ho Debi oni abrante no gise committee abrante na numu asem because bibi be hye ho se bibi nhye ho na me Oforisuo Aboagye se me se me wo transfer sika ma me na ba bibi nti makolo ko baabi na se waboa me osika fam me amantumi amfa sika na de abre me no amaw me baye na receive da ho a na wasa afa sika na receive dia na me chese me no wo kita ho dia bi as a producer and kasa dia o mientie na num asem the fact that so ni mobi no ye koye katasumo mu aso adwuma na anwumre menya ne sa akora kotuma me fo aba nwo wani ni agudu eweri e hefa ne ye no me santem ho asem na mente ase every say kan bi wo mu ese utua wa ntua ma bia mi sieve ato ho so a na wasa afa sika dem enti so afa sika dem ho no wan pan ne kromfo enu na hwe no ma ande koye wana hwe ma ande koye wo taba papa nu aso hwe no so on first gan nko woni ni hwe ye mama ntiem ya go 21st clinic ho is sciatica expert no any 21st clinic na sa sciatica na so sisi fa osirem wona akokom na akosu na sciatica no ye pa 21st clinic wono ko na tumi dia bibidro etu sciatica yade no ase orofo yade bibre biada yenko 21st clinic 15 branches wu ene ye wo Ghana mem ha orofo kumasi ahwa overseas adabraka ha 21st clinic ko ba wane Sompa TV Sompa FM na wabrosa kromu bra ne betu yade ase oboa senkran sunwane nkranza tachima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 ye kotu koko na se koko ya de bonne pa eduro betumi atu koko na se pa 3 eco capsules koko master 3 herbal center du papa dia badwa so na Ghana fo akiregu so na etu omu koko ase over the counter fo mu koto bi wate said ye beya mo so beton na mateso emfa so yenko kolina ke badani heba misty heba apidank ye benya biato 0546107107 0546107107 at kontu papa upeso tu na abagwa kotu gosi brodi krum na wonya ohaw ani amane bia se ukosua de se okoye walatu asa express group na make kan fonam dia ma ya kontu sem yemfa koda express group 0552822787 0552822787 express group na make kan fonam dia ma free screening na tabita clinic okoyo na wodofo sa free screening we eboa manfo pa
Emma wotu or yadi ase Tabita clinic nkoa ena ni free screen no ache na train Ghana for any asanteman or for diabetes prostate infections na a free screening ya frɛ wo mo 0202 347647 0202 347647 Tabita clinic Novigi studios won kan or for Novigi se men kan cho say say woto bedin say wanya yiyo ne na say ye na wotweda say eye yiyo na nkasa eye dotirie kura no a Novigi studios say camera wo kura no ano odempa orofo emfonyini no betwa wo ana say video e no beye wo a ebeye nkai dum eno nti no ebere bi wo ho a no wahwe na obi wo ho a wo betwa wo mfonyini no a etaa so ketua bi a obonse fifiri atere na say dabi nyesa na Novigi oye na adwuma kura wo won kan yo malama base first kokro street ne ho e na Novigi studio 0574-715-778 0574-715-778 Novigi Studios and American for nam the amount Apostle Dr. Megachi say mekan jo say ya di bibire bia da wo tumi tu ase eno ti Apostle Dr. Megachi say hwe se ye kan bibiduro ni sunsumuma pa dia wa bene papa ye ko sunsumu honam ani e dia haba be kam wo ya de nyina ebete akọ kuma say wo afranchu kronom na eho woni post for dandada no na edi ehwani mu yekọ na yenko nkopadu papa enum ewo Apostle Dr. Amegasho na enyoma enkonkan 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Amegashi OCP Fertilizer si enkan chemo na enyimire se Fertilizer papa ebema anyoma so doso na wate na bibra OCP Fertilizer OCP Ghana Limited omo na the fertilizer we abadwaso a eboa onanamakuafo ema omufuyo enso akonkan pa orofo yenkoto fertilizer papa ebetumi edi akaginamu ewo yemfuyom OCP Fertilizer na make for nam dia 0345909437 0345909437 OCP Fertilizer na make for na media ma adwumakuo bi dia bedan yehu se wo pe marketers no mo aye adwuma na sɛdeɛ wobɛtumi ama wo nsa akɔwa no sɛ wotumi ma wadwuma ho etumi hia wo sɛ wukura wasi certificate yi ana sɛ wukura degree wo ana wukura masters wo wɔn so wɔn no bɛyɛ adwuma na akatua no very rich very very rich papa also opo bi a wɔte ampa ba me sokoban ampa yo trade pachi number 1 pachi number 2 na ebra na yenya adwuma ebeboa pa yɛmfrɛ wɔ mu ɛwɔ ahoma wei so na yɛnimu enkomo 0527996399 0527996399 orofo yɛnkɔ pa adwuma wate mema osika hye obotom sesi a mema sika na odi ahye obotom ni nyina ne sɛ sompa sika kɛse etietia tie ne yi star 426 18 hash star 426 18 hash or for send call all network na select Sompa FM no ebema prompt messages fele ni nyina kwankwa no to nchen amom fele ma or for ubenya sika kase dia shobotomo National Lottery Authority no nsa hyase unifiedu ngotwefo asem enko wi so mega cash like boss win big ubedi kase pa or for na nyoma enso enkonkai enso emfa ema she we asia kwantu ebinim sam fifre didi o ebinim so de o madwene enenenam eti of sika no ebe busumi seni na otwe seni mfie seni busumi mienu o frɛ no oseme de beba o si a frɛ no sei Abbas wo ye adwuma he wo so ye sojani Abbas so ye sojani mo fa to so ma me hade Abbas ni sojani ena wogu asojafo anim ase a emwa mama na nimra yie mama na ni zumi bra wo se o sojani na wo sojani akoya faso ebo aponi okay woni producer din komo yentie komo bi e wa akiri me na mete ho enti se producer bedane komo na be ya asafoforo wa afidie wi so meteye pani due matemante miseda onye sojani yebehu baabi owo kokosachi akwaba kokoso mejoso taw yanko mebre no
ai tewdia won ne di nkomo ai mame fa me number no tudwa ba ko na fe 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 sa number we na production line say wo problem say yenu aba ye bunu a wo fra ye beje osunya no wadi enkomo foso abrante no ye kana asem ya so wo yesu jani anopa no menu aba di asem ne ba ye no ye no edi enkomo a wo kan ni na say ye no kure oni aba wo edi nsawoso omu teso omu di nkita ho na sika na yenu aba ne ka no no kure na woni yenu aba etwempra osina ne girlfriend no na ne girlfriend ni mu no na konkran na oyesa ababa wo send this campaign no to send this man no number na o send ye no pin code no blockade nti eno na koye ase meba ame akoho ani akohwe ene na china na no na ababa wo maame ba ya ofre no a okake ne se kwan se no de ne ba na afaso dia obebo ndua obeku no ato atwene obekun ma ose according to ababa wo ni maame ese ono abrante ne se maame ne frɛ no asem o kan se so amfane ne bre ne basika amfa amre no a obeku no ato atwene ti saa asem na ne maame ne kan ye no eno kwa ne twa na wo san se ono onim se problem aba sika ndi okase wonye ya na oboa eno onka se won tie sika ne wose ne mpena no according to ono na asem a ono no katre ye ne se ne mpena ne ababa awai na sika no anasa asem na ababa wa ne be katre ye no 220 million no eno de enokure woje sika no na sika no akwakoto eye na account mu na account no pin code no ayira na no na maame ni nya abotre na onfrin kran me frɛ no so okasoa na omra na afi omontena se no mu kwampa obetimi afa so obetimi atue sika no de aba wa no maame no se so amfani ba sika amre na obobo ne dua ku no na maame na se mo kae no eno kwa ne twa na wo san se sika no nka so wontu maame pa nkoko no obusa na adwuma a woyo ami busa na adwuma ya se mo kan nyina se wo se wo ye sentwe adwuma na onim ye boss omna samwa no nya kwa na okumase FM ena buja se wo we no ti se wo kasoa ena buja se na da be no we ba no se osrem ni nyankopon ya adoma o chena kura no ababa wo nko mo die bi oni di ye no o de ho voice beba na mema na otwemienu no beba no aba sompa ne nyina esi nkonwa ne kwan a ofa so oje ababa woni sika no watimi aba bekirem na afi ya enhye papa amna ide oje tum se sika na wono ho de wo sika ne wono ho 200 million no se maame sika no ona ma sika se fa ya adwuma na eyi obi adwuma de se adwuma wura sesai nana ya wompra no ampa kano kura ya wompra no ampa o maame na te wona na me maame de no audio no o maame wai o maame ni o fere so be kano kura na maame ate ana so there be audio no kwa wa ha metima bo a kire audio no o se me maame so obekunu no metima bo audio enye ho na me ka hwe o enya me mpna no na da no otimi bie na no se ne mpna ne ho ene de minim de nti a wo kasa ya fre na number na me hwe bia no afa fre na number no fre number na me hwe because sala no yeyi ho firi ho a efunu na ni beda ho because nyame bibi ni wa mentumi ma osivu e ma fa usika abra wo wantimi antiamu anya me mpra ne minu ni enkomo bi adi kwaku sika no so nyame na me bo udwete se fa ye adwuma na me se me bo afu me be fa mi sika akọ eyi obi sika o se mafa kọ jogo so se nyane mpra no ka se me busa se wo se mpra no aba wo se nyane mpra no a nyame ya no adwada ebehwi mo so no aye ready na sababa we ka se enya ne mpra no a ono kra be ne nwanwa enu ti na ofosu oba aye me busa ne se maame wo ye no kra se o mpra na nya no kra no so nya ne mpra no to se nyame ya do no obedu a Monday obedu a se nya ne mpra no a die mpanimfo no bia ne mfa no to ofosu o me fra ne eye fasia asem no me yi ya fo shefri gim mentu aso biem Panama be sentrance mentu aso biem yan twen no ene mentu aso ne ene mentu asem no so biem yan fancy heye so wose dwada de a o kasa afi kura na afi beba dis wose dwada de dwada omra bible no kwafo beba na se ye nhira kan yankopon se sa baba wo ye hwehwemu na ne mpra ne papa no ade amaye na ofidie we so no ebe ye nipa nwanwa se Oforisuo Aboagye mama me home no so sa ye me nwanwa
omra samwa yan mredinti ya de me kan sem se abranti o me se friend say Akim Abbas Osei Abbas Osei Akim Abbas Oso onimi wo Kumase FM onimu ho me hwe picture no obi a onnenim ba me de me ne no nyame anu ko ebi so kura wonye soja ni ukogwo soja fo ni mu ase o se Kumase FM aye adwuma ho da but oso onimi a ebi ono nenim me ba me de me ne no Sompa FM no ye hwe ho no ya o me busa se kwa da o ye mo ahye o me ye mo hye me ba se mini na nka baboa me ba me hwe picture no ara je so yon konye confident trust da bi da me madam o be so you firi mu me no ya adwene me no ya adwene ka say no mra samwa me no ya adwene bi je bia no ndo ni me de me ne no madam o ba wie ne se me ne dia na o kire me na ebe ye ya zemo ya on de wo mu nyina ne se ne mpra ne ababa went zo ya fa so first kan ya wo no yire wo dem ne sika da na se wan kan jo no fa stealing we we it is an imprana baba wa ya nya ho na memehwe na yenhwe ekwan yo fa so fa sika de maami wo kan agru me bia mo nam wa fie na nka wo kan na nka bia nka ntokwa ne ade wo no obeko abawe o tia asem na meka hu se obi ko tia ne na so a ke bia atemdidie wo tiwo wo papa nwa na de adwuma ya hye nsa be ko meka meka se tete sika 20 million o na obi abefa sika wo cement yam na ohra ne sa no atam ska wo ko address kan nya wo dia ana ohu bibi gu ni so ade bibi no hu gu no so eno na ahre obi be chawa kase bia ne e odonti na ma me mpacho jai ebi a odonti na bia wo hre ye se ka me ordinary person am tanya me bibia no wa tiska kan be fan ka be prama me dia wadwo so mu me hre no ma biye me na ne mpra no na anya masam ne mom ye hwie nyansa se wo bi na bia adwuma no de sika nte sa ma na me mobomo ni so se sika kaka sa wo ho sa abi chesa isa ani ade adwuma de ya mam ana waba na ya de na ya kan nyina ne sampa obi wo madafo bi oni bread frablo chire ba so oni ngrofo bi ye del emu ana odi first one ma wo mu so ana omede mu ne ba ye second one say no mu masika ni mu ayedu third times kan ko besi na ama bra na ba sesa ogana etu obi a wo pro ni obetuma be tra won chen enu ade no sandis kan wo jabi ho ni ade tu be ya trust amano e wo kwan bi so ahono so ho ye fa ho so to chen but the mem wo ma kakra ne say me about abrante na wo ka say ne mpra ni with enye ne ngodi be yi ne ho ano se wo ba no so wa friend ababa we da sika nya ababa wan don fa sika ma no so mba twa mo mpra twa so a o mo ntwa so se so mo ntwa so a sika no fa mra e kwan ya ofa so wa je tum se sika no wo de a ye kwan ya ofa so fa sika de kwaye no wo no so mpra ni a mpra wo wa bonje trebi wo ba brante wo bo ababa we je trebi no ba fa sika nte se de akọ wo de kwaye de pico de free fa na de aloke anayira pico de free fa every time mobile money for no almost more money na ho kakra e wo no ma bi ho sika nya wo de o ma me o papa nwia e na obi ade ya ma na so wo e be ka sika da kokro madam asiana me de so se ne mpran na ho kora de me na nya masam ba sika no nya baba wa dia ti sa brante ni wo tie ni a o mfa ne sika mre no ana sika no mfa mra ni mfa ma papa no na brante baba wo so ne be twa ne mpran so so ne ntwa so maame ne ka o kan se wo so bo dua kunu maame no deja wo so kasa because maame afa no ko fa size ko dia ko dua ka no pani so ka mo dua ka o yaw e de do ta maame kasa fra o ka cho se wan fa ne bani sika na sika no de wan fa me no o bo dua ko maame ne deja wo so kasa because e kai maame ne di ne ba ya cha ba cha wo mu a it is what bani so mpra ne we ya de ti na so fa sika sa na o de ma na wo betam size kan dia ko aya kro no sa no wo baba we e kro no what is going to be on kwa fa so first kana nyade wa nyade ya de bia me kesa asemo yo muntie sa asemo ye me ko friends kwaku eda dem na ne sika da ho minim kwaku pa na sika da no anka nje na me fa mabokro no de oh yes ma wia eti sa da baba we kesa te sa ampa de no yes ah no agye tum se sika no no a e de na sika kodi wo eti se stealing wa wia no wa nyade empra twani ade ade ode beto mi ode be sa asem ne kwa o mprani a anya obi asem ababa won so baka ne ko so nka ne kwa ono anasem na mum sika ne de anya ababa wa de on fa sika ne ma na so bi na don ko baby okay yakọ sofo reko herbal clinic
na yenkope breko heba mixture ni bi yentwitwa bi yemubo bi na nyoma enkonkan koko na hawo usisi no ya pa pressure no low anase high ye be ma won kasen wo mpam da bi amamma no anyi wunni kwaku papa no ya doso ye katachie bobo sofo reko mixture ni bi na ho nya dene wo mpaso na me no nyiwuni kama pa orofo se wo pebi ato anom ama ohun atumi asan de afri koko yade no ani sisi yade no ne operation no so de a orofo onum bia immune booster drop a reko heba mixture na make am for nam de ama Freddy Menseba ewo kewu ubenya bia to Tam FM ewo Boase Free FM ewo Techiman Boga one of God Pharmacy ana se promise eba edum okwa ubenya bia to yenkope bi echira kwai na yento emfa eni yedwuma 0248 672271 0248672271 reko eba mesha na make am for na media mam order for dure man betes ene ginger lecor no ebi ewodwa so yentwitwa bi yemu bi eduru ba bi wo kwa yi a twabi na wafra ntoma no wufra ayefe eduru ba bi atwa bi utimi kasa yi pa eduru ba bi na atwa bi utimi tibidi pa na wutwa bi na watwa nsa papa edure ma betes ene ginger lecor no na make am for na media man Lawson beverages omo ene de sansa wi abadwa so na wonom a hangover bia enso anim uti empa ogagaga bia debi ahodi wo mpa esanse nubrana ewomu no eno krampo etumi esayade Lawson beverage Direman Betes ginger licor na make am for na mede amano se wo pub anasa support anasa wo Osei Yaw Otonsa dia yenkonko fa bi yenton na enhyehyeye enso da ho a ebeboa wo ama osuka sem so akonkan pa yenfre Lawson beverage se wa homa wi so 0242 133577 0242133577 osi Direman Betes ginger licor osi twabi ne gina wona so wodofo nya bia ni bia wo da bi wo bia Ghana for agya tum aponto abadinto ene ayiyo no nyina no yede sefo ahoho no club beer wodofo club beer no amanfo agya tum o na ye wo last size wo ha ena ye wo adantemo no eno medium ene ye wo de wo kan mu no eno ma no pepa ya no de hyehyɛ bagim club beer obi atumi nom na onom a emauti enyo ya enam minimum moton ena ekoro no ubedidi atwa club beer ne wate na udidi wie kura betimi atwa eno na amanfo bi frɛ nta ho kama sɛ orofo club beer no onyade yentu so push club beer ena mekanfo nam de ama na anwumire uni mfiadu nwotwemfo asem koso ba penfo club beer no untumi enom bibia Enoa ene club the nation's anchor. Sompa. Besa kasafa hobie sentino. Born to from the amom. Abrantia no unitire unfre busuam no nintete. Se nia wo kan nyina ya no kore. Obisi ka bedi wo. Na ya fre wa wo se ai ewo me ho. Na na me mbana no. Asesa de. Obi etete wo kran ka ne ma me beti bi kran ka wo na wo doje mpana no. Se ya mpa kura yi doje. Suro wo mane ma minti wanima enyini se kurase ne obo wonchendi na ho na wa ginya vem abegino se su kono ma we yi a se beta flat wo wie ss foforo wo ne na twempena ne ma me betima ka tro se ni age kura nuru 18 kesiye na baba mi asovo no go fa asem kesiye dia be biso ne he wanima na de da wa so ye sojani na Ghana be kan kura ne he akure yo be da so suro he ne sa wo mpena no asa agye ni sika so o man ne kan kura ni mfie wo se okom ana ne yenu bi ya no ma jimisa dia ni gwase ba ntumi di ganso ano Endu dia na cheso obeba 2 weeks na work and dia na beba obi asend this scam aso aya wrong transaction na say koi code na aloke ye musa brand ya ni say onu mom na nka send this scam baba yi e na gwa ba bi ati go mfiri nkran mai e mom go he code ma nsa nye na de na wo send ya ma ne ho kani anane maame e na akọ lock ba bi sa ati go mfiri nkran mai e ma he ye nka anwa ma ne nsa nka na de asama ba na be kirem na nipa nka bi ma wa ya wo kan jimi nko a what say introduce so yen some training and some training to the bujimi say better than what Brentina media na mfama no o media duma no wajimi antimi nyam kwa chiri on first camera na bi osia lock bi o meyi oboa won wo wadi pen ya akura yi chire misika lock e waso asend 4000 when fans 4000 na lock say ye ampa na nya ntro no otwa ne aka de obefa free na yin na da bi am gasa ne o ba kwase ya wo merese ne otete no
ababa no no yam fe sare so ga muzu wadimi mo onyimi za adimi ni bi no ndimi nkɔ nanim abaya ma me ahwɛ wo kama wanim so nya na ma wale anka me line bi bani no abetena ho yam fe se ejeje wo hona ba kam edia obaya ne ma bie da ho ofa ya hoko ose me kasa wo kasa no okuratu anu grase kan a wanti man tiam so obi adna okura ngo obaya na fe so on send ma obi aduma mini mobile money fo no se ne ya pro send ma na ne sa ka ko be fo no be dey 3 days 4 days no anantia ba ho no ase ga pa be ma bi o wa run say papa we wo de me kan be so obetua di say because aduma no nya wo de mobile money scan ni ba bi 2 days na be da ya aduma no no am na be try no was resre yaw ebira ni timede so a na maka cho say tombre bi so a mema no we wuti ni din nulu ni wa be kom no de aduro nso wo mtimi tuka di kan no wa ni wa yesin no de go because in ka prayers mo ka de wadi mi asikura go be hunu say bra de mi sika go dube kom na no so ye bia edimesira ni die kwa so on fasika ne mra nyesa om de anom ayom so mo ye nordness nti o ma bi nje obia enti no ma me kwa so be opa bi on fa nko no si ye dware na duro edunya on de fa ho de anu ayda ye ntokwa na de ko ntimi no de ko ye de be bo u pictures no we so sa ama unya mpana kro be hu se wo kromfo so anfa ma obi ankobo ni dua ye be bo every day ye be bia before ye be start na intro sa position bi onam bia unya mpro be ka je se chairman me hwe wo mfo nyini bi ko na go kan sem kro ya bere nti man fan so okay what's your friend say Abbas menini ni asem Abbas no menini ni asem anwumire na mbum so se dwada ye fan hye fridge se dwada beba dwada na beba na se dwada no ba ewiase nsem no won hwe ya obetimi adwene won atiafidie so anu akoma kra yo ya na ebeduru ho na sa abrantie no ka se ne mprane ababa waitimi din se cover se ne mprane no a aga we be fono no daim ya asem o mo twene mra na Asem Mpe Nipa de bia no nya asem foforo we so case number 3 mame akwaba pomte say udi de say adia ba asem no adwane abeto anwumire yi ke be pon ano no pacho ni nyina ne se anwumire be ewia be 3 no yesa me koso a me mama ya me nu ba me ho kasa den sika kuta me politin bag sika say e kwa wa ayi 140 million se me de aye ato me ja no city ne so yeso me ne o mo me nsa ye tana di adwuma na aye beton ba ye le wa na akofa oto ba yire no wo fan ti de wakofa waton 140 million titiziga enye ekutamia mini ba bi danti bo no market o me da wosi sika ne yesai 140 million okay mu nfa fan she fridge mi anye ya adom akira ne aboa ne ye na yetumi ahonkwan kora ye befa so na ya aboa no 140 million na ukoto bayire no a wa na ukofa na so ukofa no bayire wura ho na wako yesis be pacho omo de ba na me amakoto no betua ka first dada ne de no mu di free me na maton na me de ko say de mu no ne ba omo mba mfiri biem obeto no opentama sa agin sika akọ into mu mfiri usu sika ne yese 40 million asoma mi ka wo de mbaba na mo no makato kra mo omo nyina na obi ni mo abosuo maame wabosuo de su obi nim ka no so ye fa no ni road ho an ye fa no ese ye kwan no so an ni road ye wan ye fa no ye na se me ba no mi ese aso ye mi ensa ye tena so sa no na we che bibi se me jai sisei no mi mi rafi nyame ya adoma producers mo mi enyi we che nyame ya adoma ochina wate 0554 na 31 0554 na 31 0548 na 31 0548 na 31 ne nko homa ne so na ye ne afrefo ahwefo nko twetwe nkomo hello ye Peter ni aka Peter yentie o Ebreko na anta ni dito di tinye yuta get na ba do no di we o mpo ya kola ba o ya kola ta a di ye yuta mo bi tinye se ta ko ba ko mtana ne mtana no ampa e di mo man ka ko o mere ni ko da be ana ma me so ba be tra o ni ka di ti te ku awo o ti na mo da ko ga ko sandre pa ya o para di te ka ndo da de mo ma mo ble do ya semo hello
Hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Baby, I'm free, mommy. Hello. Baby, I'm free, with the NTO. Paper told me free, ocean. Okay. Paper told me, tell my drink a cup, baba one mobile money, no. Okay. Paper told, I did with me a victim, a bit, me crammy, make us all fools to say. I know, be better, so on the tap, oh, yeah, for mammy, I'm not poor. I understand what you mean. And she, what your phone, Millennium Ham to a career court. What you mean, your board to catch the police one in the court of one say, name Panama, and I mean, you will be chimpana, and what they before phone. And she, I bet say, yeah, you know what I come back who could be, ever me who say, oh, Chantro. Actually, again, also, and I say, bait me, but you play about the hour, or bet you can save your internet in France, so not enter me. If you ask the Korea, I stand call to my Jamie for 2 years. And to me, no, let me a jump at I said, the brand can, if I am true. Hello. 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 Would the baby have free? Hello. Hello. Baby, I'm free, Woody. Hello. Meet you, pa. Hello. Mamma, baby, I'm free, Woody. I'm about to tell Obaya, Miss Rich at least. Obaya, too. About to tell Obaya, Miss Rich at least. So bad, so TV no me any come you. Hello. 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 Yay. Yakoyanim. The party of boy in the family of one thing you need. This is all kind of one kind of a minimum. My minimum. What the hell of a BIA over P. And know what again. Naomi. Now, this is no kind of. I said again now, we have forgotten that, wouldn't you? Make a say, and get a plan. We don't be a my day. And the president of my the creator, my hello. Oforisuo Aboagye. Yeah, buddy, that's some penny. Why? Champion, good evening. Yeah, me am calling him. We boko ma me no say ni road for. So obi an sika mo dey aso de na so mo dey sika so mo dey fa. E say ne fa so won sika dey am fa ma no. Me ko me cha ko say ti ablante. Okay, when is some Asem Mpe Nipa na system appointment me ho ase. E no na de beda ne pass na pomasi bi ne de amount. Na amma special wo ye aduane e wo so ame commercial bank no enche ho pe. Ne ma me nimpon Agnes Adwoagyefu a ma me adane nani ahwedan. Ye bededa no e wo farmyard opposite enuti ya na omo akoja ama special. Mo didi ho nyina mukoja ama special na enye fepefe. Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya kram ye ko long time. Osei Yaw Oforisuo